New Trap Integrated Territorial Organization HITO hadin bakla cuba bek jingko asakhi sabut usembut menteri rangba aga jala ba perston tonsong syapang kitrok keduyang bala penya di high level hakinat sengi bladap de bakem khat pratli kitrok keduyang mentak kenti gla yo kon cuba sayo menteri rangba aga jala Konrad Kisang ma ubala ong bak sarkar ka perkhingi kambian dak cing yo kem sa shpautli kitrok keduyang na chan ICAR Riboy district menak shpautrik noi luar arjar puar kanik cing yo bad kitrok keduyang kadai nak cing budien ya kibla lajpet nomor kleng yakni trok la yobat dak HITO Riboy district kabla uchoru dak ijahar haumyam police station ka organization kala ong badon na preng chung kitrok ba pendai dak nomor plate thok ban nakalyang kaseng ka kentui gi bor chokaan ban long gi ba penyor halor ka nek ching shalan doyong kat ba empat pelat dik shalan kat kub kaan ka balong ka ching donong ya ka jela Kuna pian pi entry hana korkom dia berapi pak lek merah Nonton babat raya pi Nonton ra. suyat ben Suyat be letuk letak suyat be. dana mi pi pi wan ken ay numar wan ken aklerian teman babat ndan boy Nonton ra. atau kami rut trek ibat ko keneng ibat ndan lang Nonton ra. sedang mi semai mula pelaj pi pun ndan tip mah Suyat jangan ada. harga bet beli tu yang tanya pak pi yang nak tahu bani minta Ramja nade babja punya yak no em Ramja nya stu seno sedem beli yak cadien ti berapi naik teh ha Suyat be sepian. tementa pimdir banyak cadien ro pinjeng hang ni nomor ba ka FIan la dep ai ke pinhap yang hang ni lada pi pinya lek sani catai pada telong yo kadan kajing pada hadin ni ngemdan kajing ba klik kajing pinhap yang hang ni ma ni nelang kunga sengito ni lalap mentaka sengi kadon kowe katrok ba kit overload ani po ACR Mina kaliang ka itu nila hakat new tarik nila bat i kali hapo morang keneng kumbasan po teli truk duyong gidon reng layo ban bat khapra teli ming layo ban aya ka FIR hapo morang keneng te hakani kasing ka bun kidang don kitrong re hakajing budien ka jungi layo ban sa sipo teli nopo riboy kiba yeng hapo surong panila yo ban FIR ki hapo Umyam Police Station. Buat kumtaru ikun tu ya sarkar ba, ya ka sarkar ba Police Department bahkan simkia ya kan ni, kumbau menteri yang ba jangi ukuran sama ula penmi ya ka khubor jangu hak social media baun simkia ya kata henry lada kadang lo kan ni karukom tingi kermen ba unsa simkia nang ni sak kumbangi layo i hakalat pathai kubor bau menteri yang ba uang bon simkia yaki ni kajing khai be anyo duyong ni kermen ma nang ni syakmat ka bor jong ka an kan simkia ya kata bar kumjur ni kerpat ya barok kiba le yo duyong bakat bakim kimpan yo ka shalan kimdei ban kit yo duyong be an kata kajing kerpat na kaliang jong kaseng